re hodima thota ya lehata e bitswang Golgotha ke difapano tse tharo hodima thota yena ya lehata e bitswang Golgotha. Sefapano sa Jesu ke sefapano se mahareng a difapano sena tse pedi hodima thaba ya lehata. Sefapano sa Jesu se phahamile ho feta difapano sena tse ding. Re bona sefapano sa Jesu, sefapano se buang ditaba, sefapano se hasanyang fangre hodima hlooho ya Jesu. Sefapano Morena Pilato o maneile lengolo le ngotsweng ka sekgerike, le ngotsweng ka Seroma, le ngotsweng ka Seheberu, le ngodilwe mantswe ana a reng dumela Morena wa Bajude. Mme Bajude ba bangata baholo ba bona ba ne ba kgalema Pilato ba ra seke a ngola Morena wa Bajude, a mpe a ngole ya ipitsang Morena wa Bajude. Empa Pilato ha hlamisa molomo wa hae hore seo ke se ngotseng ke se ngotse tlasa sefapano tlase. Re bona bongata ba batho bo shebileng ketsahalo e mahlonoko, bo shebileng ketsahalo e bodutu. Ho na be o le teng basadi ba neng ba tsamaya le Jesu ha ntse a le Galileya. Re bona Maria Magdalena, Maria mma Jakobo le Maria mma Jose le Salome, momamedi wa lesedi, ba ne ba na le yena ha ntse a le Galileya. Morao mane sefapanong ke masole a mmuso wa Roma ba ntseng ba shebile diketsahalo tsena. Jesu o ya mekesa lekgetlo la pele sefapanong, a bua le ntatae o re ntate, 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 o ba tshwarele, o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Bongata ba batho ha ba utlwisisi hore Jesu o reng. Re bua ka Jesu ya tshwetsweng tamati, re bua ka Jesu ya karameditsweng, re bua ka Jesu ya sutlilweng, empa re bona a ba kopela tshwarelo hore ntate o ba tshwarele. Ke lentswe lena moo Jesu a buang le ntatae, a sa bueng le batubi ba hae, a sa bueng le batho ba mo tsebileng. Ke lentswe lena momamedi wa lesedi moo Jesu a kopelang batho tshwarelo diketsong tsa bona, a ba hopola hana ba ruta thapelo a re ntate wa rona ya mahodimong, lebitso la hao le kgethehe, ho tle mmuso wa hao, thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka e etswa lehodimong. O re fe kajeno bohobe wa rona ba letsatsi le leng le le leng, empa qetellong o re tshwarele melato ya rona jwalo ka o re tshwarela ba re sitelang. Momamedi
konyana modimo hodima sefapano o fana ka mantswe a tshwarelo Jesu hana taba le Iskariota ya ileng a mathela ho baruti ba molao ho baprista ba baholo a lo mo rekisa ba sekeng yena re tla wena ga wana le se fetileng kopela batho tshwarelo ha ona taba ba o rekisitse ka makgetlo a makae ha ona taba o ba entse hantle ba o tswela matla empa Jesu o ba kopela tshwarelo Jesu wa rona o leballa Simon Petros ya ileng a mo latola lebaleng la Gabothe ha moprista Kaiafa o ya mo tshwarela momamedi wa ka ba sekeng yena ha ke tsebe ke bua le mang ya re nna ba le ba latola ke le ka ba etsa ka mohau ka ba etsa hantle empa ba latola Jesu o re ntate o ba tshwarele ho bona ba tsebe seo ba se etsang momamedi wa lesedi ba sekeng yena ke re ho wena tsamaya maotong a Jesu tlohela batho ba lefatshe ka tseo ba di entseng tse bohloko tse ba o entseng tsona ba kopele tshwarelo modimo a kgotsa o boloke a o hlonolofatse a o fe matla a o tiise ba sekeng yena o be le tshwarelo ka Kreste morena molodi wa rona amen.